numvise amakuru numva ubwo burantashye numva ibigiye kuba agahinda gaturishuka ariko nibuka ko namwe ari ngombwa ko mubimenya mbere yuko isaha ya 9 igera. Mwumvise ko ngo ubuhanuzi bwa Magane bwatangiye gusohora abaturwanya bakavuga n'isaha bizabera byose. Yo Perezida Kagame se bamwe badahurizaho kuri izo ndagu, bamwe bati intambara ko ntizamusiga, abandi bati niwe Imana yavuze nabyo mbirotore. None se icwa ry'abanyarwanda Burundi na Kongo n'ibifaru by'u Rwanda bizabuka umupaka nabyo urabizi. Naze kaga n'imvura y'amahindu ibihana impande n'impande bitwegereye nabyo bivuge nyabu. None se ku Burusiya bwa Putin na Amerika byafashe uruhande amiliyoni menshi u Rwanda rwahabwaga agahagarara nabyo mbyijiremo nyabu. Umva reka nsoma nicaye muri iyi nguni nibwo mwumva byose uko byakabaye. Ubundi maherekwa ryiswe ko ryakozwe mwese mwicara muzisahana igihe. Amazina yanjye ni Chris Kame mbaye ikaze. Biransaba ko mbaza kubwira iyi nkuru ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu yari umwaka wa 2012. Nayisomye ku kinyamakuru Igihe twese twizera cyane ko kitajya cyandika inkuru z'impuha. Muri iki kinyamakuru bagaruka ku mugabo witwa Magayane. Uwo bavuze ko yari umuhanuzi w'icyatwa mu myaka ya za 70 na 80 no mu ntangiriro za 90 wahanuye byinshi cyane byabaye, ndetse yahanuraga kuva kera kugeza ubwo afungiye kuba yarahanuye ko amaherezo ya Habyarimana ari mabi cyane kandi ko ntamva ye abona i Rwanda, ko ahubwo amubona ari umugwagasi. Muri iki kinyamakuru ngenza gucishamo amaso akanya gato cyane barabajije bati ese Magane yabayeho cyangwa ni baringa? Bahita basubiza bagira bati izo ndagu zamujyanye mu gihome cya Ruhengeri arafungirwa biratinda. Yaharaguriye byinshi akanamya ko byinshi muri ibyo ngibyo bizaba takiriho. Yahanuriye bamwe barimo Rizinde rya Mugabishaka uko azafungurwa. Abo bari bafunganywe bamugishije impaka bashidikanya ku ndagu ye. Atanga ibimenyetso by'uko igiti cy'inganzamarumbo cyari hafi ya gereza aho cyabonwaga n'abafungiye imbere kizaba cyarumye, kandi ngo iyo gereza izabifungiyemo ihene ndetse ibyo byose bikazaba we kiriho. Ubwo abari bamaze kuzongwa n'umunyururu bumvise ko icyo giti kizabanza kikuma, bati izandagu ntacyo zimaze kuko kiriya giti gitoshye kuriya kizajya kuma batakiriho. Bumvise noneho avuga ko hazabanza agafungirwamo ihene, bati uyu umupfumu n'umupfumu w'umusazi. Bumvise ariko ko azaba atakiriho, bati reka dutegereze n'ubundi uyu mupfumu usukuma nta minsi asigaje, kandi koko ntibyatinze aratabaruka. Uyu mugabo ari mu bantu bahanuye ibintu byinshi bikaba, aganura urupfu rwa Habyarimana rukaba nk'uko koko yabivuze, akavuga neza ko ibyo byahanuriwe muri gereza ya Ruhengeri bizabaho koko byanabayeho, ndetse agenda hanura ariko bivuga ko hanuye kuva ku butegetsi, ariko bivuga ko hanuye ndetse na nyuma y'ubutegetsi bwa Habyarimana n'ibindi bizakurikiraho. Ahangaha no haza impaka kubijyanye n'ubutegetsi bwa His Excellency uriho uyu munsi. Uyu Magane avuga ko mu Rwanda hazaba igihugu cyiza gitemba amahoro, ndetse ngo kikazagira umuyobozi w'icyatwa uzabukundwa n'abanyarwanda bose. Icyakora bamwe mu bajya impaka yaba ari mu Rwanda n'abari hanze usanga bamwe bisobanura mu buryo butandukanye. Bamwe bati uru Rwanda nirwo yavugaga, abandi bati oya reka dutegereze hari urundi Rwanda, abo ngabo n'abari hanze y'u Rwanda. Icyakora gusesengura indagu ni nko gusesengura inzozi, bisaba ubuhanga nka bumwe bwa Yosefu muri Bibiliya wajyaga zirotorera Farawo. Iyo bavuze igihugu cyiza si ukuvuga ko baba bavuze igihugu kitagira ibibazo, oya icyo gihe baba bavuga paradizo, kandi Magane siyo yavuze. Iyo bavuze igihugu cyiza ntibaba bavuze igihugu buri wese akize, oya icyo gihe ntiyaba ari indagu zaba ari inzozi, kuko muri iyi minsi nta gihugu kitagira abababaye n'abakene, kandi si cyo Magane yavugaga. Byari bigoye kugira uwo wumvisha mu myaka myinshi yakurikiye ihirima rya leta ya Habyarimana ko Magane azikabije, avuga ko ishyano ryabaye mu Rwanda rizakurikirwa n'u Rwanda rurisi byiza. Icyo gihe ntabwo ku batutsi babacika cumu kurokoka byari bihagije gusa, kuko bari ntaho bari barabapfakazi n'imfubyi bifumbase mapfubyi, ndetse bamwe muri bo bikabatera imvugo zipfobya urugamba. Rimwe na rimwe bakavuga ngo badukuye aho twari twibereye, ubundi ngo u Rwanda n'urwa rutashye abandi turarengana.
mu myaka yakurikiye ihirima rya leta ya Habyarimana kandi byari bigoye kuvuga ko hazabaho amahoro arambye kuko inkomyi zayo zari nyinshi cyane. U Rwanda rwari rurinzwe bikomeye ariko rugoswe n'impunzi z'abahutu zari ziyobowe n'abahigaga kuzaruhorera. Mu Rwanda hari inzigo zaritse benshi barimo n'abayobozi n'abandi banyabubasha batasibaga kwingingirwa kutarikora. U Rwanda rwari ikirunga kiraye kiri buruke ku buryo bamwe bari bamaze gutahuka bashoreye amatungo yabo bagasora Uganda n'ahandi bamaze guheba u Rwanda babariwe. Mu iterambere u Rwanda rwari rwasubiye inyuma cyane yaho rwari ruri muri za 90. Gereza zari zisendereye imbohe zirimo izakamama ndetse hariho abafungiye mu ngo zitazwi n'amakontineri abandi barigiswa. Icyo gihe byari bigoye kuvuga ko izamagane zeze avuga ko hazabaho u Rwanda rwiza. Icyakora iyo urebeye mu nguni zose yaba ubukungu, umutekano, ubuyobozi bwiza ndetse no abanyarwanda babanye uyu munsi ubona ko u Rwanda magane yahanuye koko uyu munsi rwaje. Icyakora iyo usomye inyandiko zigiye zitandukanye hari abavuga ko intambara ya Kongo izateza ibibazo. Ibi ngibi nubibona mu busesenguzi bw'abantu ndetse n'abantu bandika inyandiko bakazitirira uyu muhanuzi magane ndetse benshi bagenda bakoresha amazina ngiye ubwanya ntasuramo muri iki kiganiro. Byansabye ko manza guhera kuri utwo tuntu dukeya nkabacisha kuri iyo nyandiko ya Igihe yo muri 2012 kugira ngo nze kwinjira uyu munsi mu makuru ari kugenda avugwa uyu munsi. U Rwanda aho bivugwa ko rugeramiwe ku bihano biri kugenda bituruka impande n'impande, bimwe bya Amerika, ibindi by'Uburayi, Belgique ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ku munsi wo kuwa kane ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025 ikinyamakuru BBC cy'Abongereza cyanditse inkuru yavugaga ko ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze Office of Foreign Assets Control OFAC bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyize James Kabarebe na Lawrence Kanyuka ku rutonde rwabo byafatiye ibihano. Itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rivuga ko Kabarebe ari we uri hagati y'ububasha u Rwanda ruha M23 umutwe ONU ishinjwe ibikorwa bihonyura uburenganzira bwa muntu nk'uko iyi minisiteri ikomeza ibivuga. Kabarebe wahoze ari mu ngabo z'u Rwanda ku ipeti rya general ubu ni umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yasubiwemo n'ibinyamakuru mu Rwanda avuga ko ibihano nk'ibi ngibi bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi. Ibinyamakuru bisubiramo Macron agira ati iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo mu karere twari kuba twarabonye amahoro mu myaka myinshi yatambutse. Kabarebe abaye umutegetsi wa mbere mu bategetsi bo hejuru mu Rwanda ufata ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo muri iki gihe. Amerika kandi yashyize Lawrence Kanyuka uyu nguyu ntabwo ndi mu mugore ko cyane kuko aho nibanze cyane ni ku Rwanda reka uyu mugabo musimbuke. Icyakora nyuma yuko abo bose bafatiwe ibihano nta numwe wagize icyo atangaza. Bradley T. Smith wo muri iyo Minisiteri ya Amerika yavuze ko ibihano byatangajwe kuri uwo munsi ku itariki 20 bishimangira ubushake bwabo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kuryoza abantu b'ingenzi n'abategetsi nka Kabarebe na Kanyuka barimo gufasha RDF igisirikare cy'u Rwanda na M23 ibikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa Kongo. Abategetsi b'u Rwanda bahakana ibirego bashinjwa na ONU na Leta ya Kinshasa ko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi zifasha M23. Bakavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo. U Rwanda na ONU bashinja ingabo za FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akavuga ko icyo ari ikibazo amahanga adafata nk'igikomeye ariko ku Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane. Amerika ivuga ko Kabarebe ari we ugenzura byinshi mu byinjizwa mu Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Kongo, ko ari we ugenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya Kongo akagera mu Rwanda mbere koherezwa mu mahanga. Ibirego byo gucuruza amabuye y'agaciro Kongo abategetsi b'u Rwanda bagiye babihakana mbere bavuga ko ari ibirego bihimbwa n'abategetsi ba Kongo kuko bananiwe gucunga neza ubucukuzi bw'ibirombe, ibibazo birimo bakabishinja abandi. Leta ya Amerika ivuga ko ibihano yafashe bireba kompanyi za Lawrence Kanyuka zitwa Kingston Fresh Limited izitanga serivisi z'ibiribwa ikorera mu Bwongereza na Kingston Holding ibijyanye n'ubujyanama bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikorera mu Bufaransa. Leta ya Amerika ivuga ko ibihano bivuze ko imitungo yose hamwe n'inyungu by'abantu bari muri Amerika cyangwa se ari ibyabo ariko bigenzurwa n'abari muri Amerika bifunze kandi n'ibindi byabo bigomba kubwirwa biriya biro bya OFAC. So ubwa mbere Amerika cyangwa ibihugu by'Uburayi n'ubumwe bw'Uburayi bifata ibihano abantu ku giti cyabo bibashinja uruhare mu bikorwa bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rutonde rw'abantu baherutse gufatirwa ibihano urebye ku bantu bakomeye mu Rwanda uheruka yari Brigade General Andre Nyamvumba w'ingabo za RDF. Uyu nguyu yafatiwe ibihano muri 2022. Abandi bagiye bafatirwa ibihano barimo nka Sultan Makenga na Uringoma nabo basanzwe barafatiwe ibihano na ONU cyangwa ubumwe bw'Uburayi. Ku kibazo cya Kongo ibihano by'ibihugu by'Uburengerazuba
byagiye bifatirwa abantu batandukanye, mbere umusaruro wabyo mu gukemura iki kibazo wagiye ushidikanywaho n'abasasenguzi bagiye batandukanye. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba amahanga gufata ibihano abategetsi b'u Rwanda, kandi isaba amahanga guhagarika inkunga y'iterambere iha u Rwanda irushinja gutera Kongo ruciye mu mutwe wa M23. Ariko ibi ngibi reka byo nabyo simbitindeho, kubera ko mu minsi ishize mwagiye mwumva ko Ububiligi bwacanye umubano na leta y'u Rwanda. Ububiligi bwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 200 cyangwa se miliyari 200 biziha leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yasema guhagarika izo nkunga ndetse bacana umubano n'igihugu cy'Ububiligi, bitewe nuko igihugu cy'Ububiligi ngo cyari cyarafashe uruhande hagati y'u Rwanda na Kongo. Ububiligi bugashinja u Rwanda kuvogera ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Icyakora mu nama yarayi nabaye ku munsi w'ejo ya ONU, byagaragaye ko Uburusiya bwa Putin ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafashe uruhande bajya ku ruhande rwa Kongo. Abangaba bose bariko mu Rwanda bakavuga ko u Rwanda rwateye igihugu cya Kongo kugira ngo rwigarurire ibice byayo, ndetse bamwe bakavuga ko u Rwanda rushaka gukora icyo bise balkanization, aricyo cyo guca mu Kongo kabiri, Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo bikitwa leta ya Kivu. Nubundi kuwa kane inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yaraye iterane i New York ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho abahagarariye ibihugu byabo bavuze aho ibihugu byabo bihagaze mu gukemura ikibazo. Therese Kayikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, yavuze ko ibiri mu gihugu cye ari umushinga w'u Rwanda wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uhagarariye u Rwanda yasubije ko ibibazo bya Kongo bidakwiye kuryoza u Rwanda, ko ikirushishikaje ari umutekano warwo n'ikibazo cyawo kiri ku butaka bwa Kongo. Zelfine Mandatanga uhagarariye Burundi muri ONU we yavuze ko ingingo igihugu cye gihagazeho mu gukemura amakimbirane muri Kongo zirimo ibiganiro. Muri izo mvugo yavuze ko bikwiye ko umuryango mpuzamahanga ushyira igitutu gikenewe kubateye Kongo bagahungabanya ubusugire bwayo. Avuga ko niba nta gikozwe nonaha amakimbirane ashobora kuvamo amakimbirane y'akarere atibasira Kongo gusa, ahubwo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Mandatanga yavuze ko bikenewe gusohoka nonaha muri Kongo kw'ingabo zose zitatumwe zirimo n'iz'u Rwanda no gusenya imitwe yitwaje intwaro y'imbere muri Kongo niyo hanze irimo na FDLR. Yongeye ati kuri M23 ni ingenzi ko uwo mutwe niba uvuga ko ari abanyekongo ushyirwa mu biganiro bihuza abanyekongo biyoborwa na Uhuru Kenyatta bagashaka ibibazo byabo ubwabo nta kubyivangamo ko hanze. Therese Kayikwamba yashinje u Rwanda na M23 ubwicanyi ku bantu 4,000 igomba mu masaha 48 no gukomeretsa abarenga 4,000. Yatanze ingero z'umuyobozi gakondo wahitwa Kiziba wicwanye n'umuryango we, umuhanzi Derkal Idengo avuga ko hari n'ubundi bwicanyi batazi neza ariko bwabaye. Yongeye ati buri munsi Croix Rouge CCL bavana imirambo ku muhanda mu gihe iyo mirambo igenda iruta ubushobozi bwabo. Ati ngibyo ibiba iyo umutwe w'iterabwoba ufashe umujyi ugashyiraho ubutegetsi bwabo bwo kwica iyi nteko ya ONU ireba. Iyi nteko yamagana ariko inteko itagira icyo ukora. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri ONU we yavuze ko hari amakuru menshi y'ibinyoma atangazwa ndetse n'atangazwa n'amashami ya ONU kubera muri Kongo nk'ubwicanyi ku bana baheruka kuvugwa i Bukavu. Yagize ati ubwo FARDC yahaga intwaro abasivile hamwe n'abana hano nta wabivuze, none ubu ngubu muravuga amakuru atari ukuri yo kwica abana. Ndabisubiramo, leta guha intwaro imitwe twaje intwaro ni uguhembera akaga turimo kubona. Rwamucyo yavuze ko u Rwanda rutagomba gushinjwa ibibazo bya leta ya Kongo ubwayo yateje. Ati icy'ingenzi cyane kuri twebwe kandi kizahora ari ingenzi umutekano w'imbibi zacu n'umutekano w'igihugu cyacu. Twakomeje kubisubiramo kenshi ko muri Kongo hari ikibazo ku mutekano wacu kandi tugifata nk'ikibazo gikomeye cyane. Yavuze ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'imitwe myinshi yoherejwe hafi y'umupaka yarwo irimo n'ingabo z'u Burundi zihure ku ngengabitekerezo ya FDLR, Samiri DRC ndetse n'abacanshuro basigaye. Yongeye ati dutewe impungenge kandi no kuba Perezida Tshisekedi akomeje gushaka kuzana izindi ngabo zo hanze. Ubu arimo gusaba ibindi bihugu bya Afrika izo ngabo zose zikwiye kuva muri Kongo kuko zigeramiye umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko ubwo umujyi wa Goma wafatwaga FARDC, ingabo z'u Burundi na FDLR batunze imbunda zabo mu Rwanda bararasa hafa abasivile 16 hakomereka 177 n'ibyabo birangirika, ariko nta gihugu na kimwe cyamaganye ibingibi. Ati u Rwanda nta mahitamo rufite uretse gukaza ubwirinzi bwarwo kandi ruzakomeza kubikora mu gihe icyo kibazo kitarakemuka. Nyuma y'iyo nama yabaye ku wa kane ku itariki ya 20
Kuwa gatanu ku itariki 21 inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamagaye ibikubiye mu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi EU yasabaga ko u Rwanda rwafatirwa ibihano rushinja gutera inkunga umutwe wa M23. Byatangajwe kuri 21 Gashyantare 2024 ubwo yagizwagaho raporo komisiyo ihuriweho igizwe kanama ka komisiyo zombi z'ububanyi n'amahanga zasesenguye ibyatangajwe n'inteko ya EU ku Rwanda hagamijwe kubyamagana. Inteko yemeje ko EU yirengagije nkana impamvu zitera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yanenze kandi uburyo inteko ishinga amategeko ya EU yamaganye ibitero bya M23 nyamara ntigire ikivuga ku mpamvu zituma uwo mutwe warisemo kubura imirwano. Yashimangiye ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bibazo by'ubukoroni n'ikatwa ry'imipaka ryabaye intandaro y'akarengane k'abavuga ikinyarwanda. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yanenze ubufatanye bwa Kongo n'abacancuro ndetse isaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibyo bikorwa ako kanya. Yagaragaje ko ikigiye kandi ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikemurwa binyuze mu nzira z'ibiganiro nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepite ndetse n'abasenateri ku mpamvu zitera ibibazo by'umutekano muke harimo izishingiye ku bukoroni, ikatwa ry'imipaka, umutwe wa FDLR n'ubuyobozi bubi bwa Kongo bwakomeje guhembera urwango mu baturage no kuba icyo gihugu cyarabaye indiri imitwe yitwaje intwaro. Abadepite n'abasenateri b'u Rwanda bagaragaje ko uwo mwanzuro wafashwe ugomba gushyikiriza inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, umuryango mpuzamahanga EAC ndetse na SADC. Berekanye ko wafashwe hashingiye ku bikorwa bitandukanye byagaragaje na komisiyo ihuriweho yize ku muzi w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bimwe mu bibazo byagaragajwe bikomeje kwirengagizwa n'uburayi birimo ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, imiyoborere mibi ya Kongo yimakaje ivangura rishingiye ku moko no kuba uburasirazuba bwa Kongo bwarabaye indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na leta ya Kongo ifatanijwe n'umutwe wa FDLR bikorerwa abanyekongo, abandi bakaba barabaye impunzi mu bihugu byo mu karere aho u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo. Inteko yagaragaje kandi ko wanaturutse ku kuba leta ya Kongo yarakoze ihuriro n'abambari bayo barimo FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC n'abacancuro b'i Burayi bagamije umugambi mubisho gutera u Rwanda no kurimbura abatutsi bose. Yongeye kugaragaza kandi ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiye ku kuba FDLR yaramaze kwinjira muri FARDC ikaba inshuti magara kandi bafatanije n'umugambi wo gutera u Rwanda. Inteko yasabye umuryango mpuzamahanga gusaba ibihugu bigicumbikiye abasizi bakoze jenoside yakorewe abatutsi gukumira uburyo ubwo ari bwo bwose ingengabitekerezo ya jenoside yabigaragaramo. Yawusabye kandi kudaha agaciro ibivugwa ku Rwanda mu buryo bubogamye, igashishikariza impande zombi zishyamiranye kuyoboka inzira y'ibiganiro. Icyakora iyo urebye aya makuru yose yagiye acishikana ukareba n'ibikuba mu burasirazuba bwa Kongo, ku munsi w'ejo humvikanye ingabo z'igihugu cya Uganda byavuze ko zagiye mu gihugu cya Kongo kugira ngo batabare abahima bari kwicirwa mu gace ka Bunia. Ibi ngibi byatangajwe n'umugabe w'ingabo za Uganda Muhozi ndetse biza kwemezwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Hari abavuga ko abanyarwanda bari guhohoterwa cyane yaba bari muri Kongo ndetse n'abari mu Burundi, bikavuga ko rero hari igihe kizagera u Rwanda ntirube rukirinda imbibi zarwo gusa, ahubwo narwo rukaba rwajya gutabara abanyarwanda cyangwa se abavuga ikinyarwanda baba bari guhohoterwa muri ibyo bihugu. Ariko hari abasesenguzi nagiye mbona impande n'impande yaba bari mu Rwanda, abasesenguzi mpuzamahanga bavuga ngo mu gihe cyose u Rwanda ruzaba ruteye Kongo mu buryo bugaragara, rugafata abasirikare barwo bakinjira muri Kongo noneho mu buryo bweruye atari byo mu mfufu, ngo hazaba hagiye kuba ikintu gikomeye cyane. Intambara izaba igiye kuba iy'akarere ndetse ngo bikazahita birotora za nzozi umujenerali wo muri Uganda yarose ko ubutegetsi bumwe cyangwa se bubiri buzasigwa buvuyeho muri EAC.